joni kañot mon on ko fi pigol lan quoi kañot ko wondo e lansirde kañot ko fi pigol pay kun telimile quoi joni wona fi no hewtiron ka pouvoir joni ko moné pay kun telimile wondon parce que pay kun telimile no gayna ko honno woni don moné pay kun telimile min mi ala moné mon hande mi ala moné mon jango mi wonata kay moné mon min komba ngon ko fiyo bibbe guinébe be yo futtu fiyo foppu jogondir wona nene goto baba goto min wona mone fiyo pullo lamo kala mo alla lamini lambaw makko hilam bawo Mamadi Doumbouya parce que kanko woni solution joni no si tay woni on ala ko wado sina lansugol kañot inna pay kun telimile no dérange de on pay kun telimile no wasinedi pay kun telimile no wadi dum do hey min si mi yidi mi asimay millan yidi mi asimi kay responsabilité ji andi parce que comme il subi Mamadi Doumbouya comme il subi lagine Mamadi Doumbouya ilan subori mo parce que mo yidi lagine Mamadi Doumbouya kanko woni solution di leydi si tay woni ko sabu dum wadi joni hidon kottindirde mbudi mottindiro mbudi joni wo fi pigol pay kun telimile parce que haray on dare on tawi pay kun telimile no gayna sina dum hewtatano ka yawon kutizo mbudi wadon lanson kañot fi pigol pay kun telimile on ala blogger je wawdo wa pay kun telimile jamais entre vous hay malgré do innude pay kun telimile janga mais hidon andi pay kun telimile no gayna n'est-ce pas si tawno hande hakkunde mo hidon jogino sofirnodo wa pay kun telimile aray no hewtino ka pouvoir aray no hewtino ka pouvoir parce que millan asimi responsabilité angon si minni ngiru ko cifi din onon tigi don andi joni non haray mi andi nayon pay kun telimile suudaki pay kun telimile na e pake mi woni